Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие ученики. Добро пожаловать в наш урок. Салому дуруди бепоён ба тамоми ҳамватанон, ҳамзабонон, ҳамдиёрон, бародарон, хоҳарони гиромӣ. дарси 17 аст аз силсила дарсҳои забони русӣ аз китоби дарога в Россию. дар китоби дарога в Россию мо шумо то саҳифаи чанд расида будем? хоб як лаҳза дӯстони гиромӣ. бале, то инҷо омада будем, то саҳифаи 41 омадем. дар бораи ҳарфҳои ҳамсадоҳои сахт ва ҳамсадоҳои мулоим, меён ки ба забони русӣ твёрдии согласный, мягкий согласный гуфта гузаштем. хоб ва аз инҷо имрӯз худо хоста бошад оғоз мекунем. пеш аз ин ки дарси имрӯзаро оғоз кунем, хоб дӯсте дар комментария савол гузоштааст. хоб шояд ки агар иҷозат диҳанд он дӯст комментарияшо дар инҷо мегузорем, дар ин пара. хоб мегӯянд ки салом, ман дар Россия чанд сол шуд забони русиро соз ҷобаҷо карда гап зада наметавонам. чӣ кор кунам забонро зудтар ёд гирам? ман дар ҷое ки кор мекунам ки онҷо русҳо камтаранд. нест бигӯем мешавад. ва боз гуфтааст ки пешаки раҳмат, заранее спасибо большое. хоб брат, у вас прямой эфир будет на русский язык? хоб хочу по-русски написать. Я сам таджик. хоб дӯсти азиз, барои забонро омӯхтан якум дараҷа шавқу ҳавас дар кор. агар ҳамин шавқу ҳавас дар шумо бошад, ман ба шумо як пешниҳод мекунам ба ҳамин саволи додагитон ки шумо чӣ кор кунед ки бояд забони русиро хуб ёд бигиред ва хуб гап занед. фақат як маслиҳат метавонем, ба ҳамун як маслиҳат агар амал карден, тамом, дигар забони русиро аз худ мекунед. яъне ба боварии комил мегӯм, ин чиз татбиқ шудагия, амалӣ шудагия. хоб агар ҳамун шавқу ҳаваси забономӯзӣ дар шумо бошад, хоб дар дигар дӯстоне ки масалан шавқу ҳаваси забономӯзӣ нест, мебинанд ки масалан дигарҳо забон омӯхтан, мо ҳам ба як омӯзем, ку як бидорем чӣ гап мешава, ку як аз назар гузаронем ки забон чӣ хеле забонаи қинаи душворай. хоб он қадар хуб ёд намегиранд ин нафарҳо. хоб касоне ки шавқу ҳавас ва рағбати забономӯзӣ доранд ва маъзарат дӯстони азиз, фаромӯш кардем ки телефонро беовоз кунем. хоб шавқу рағбати забономӯзӣ доранд касоне ки, хоб ғайр аз ин бародар Леонел Муҳаммад савол кардааст, ғайр аз ин бародар дигар нафарҳо ки агар ба муҳтавои ҳамин савол гуфтание дошта бошанд ё пурсидане дошта бошанд, пешниҳоди мо ҳамин аст. дӯсти азиз, агар шумо воқеан забонро мехоҳед ки анҷом диҳед, пас ҳамин як маслиҳати моро, як пешниҳоди моро шумо дар ҳаёти худтон амалӣ бигардонед,
агар дар муддати 3 моҳ натиҷа надод, боз дар оянда дар ҳамин ҷа бигӯянд ки шумо маслиҳате додед ки ман ба ҷои ёд бигирам якбора забонро фаромӯш кардам рафтам. Яъне ба боварии комил ин маслиҳатам метумтон. Маслиҳати мо ҳамин аст: ҳар рӯз 5 ҷумла аз ёд кунед ва ин 5 ҷумларо дар назди оина, яъне тасаввур кунед ки аз тарафи дигар як нафари дигар аст. Тасаввур кунед ҳамин хел дар назди оина, яъне ки ҳамун 5 ҷумларо гап занед. Яъне аввал аз ёд кунед, баъд гап занед. Агар шумо бигӯед ки масалан аз ёдкунии ман он қадар хуб нест, яъне ман кам аз ёд карда метавонам, пас як ҷумла аз ёд кунед. Як ҷумла ё ду ҷумла, яъне вобаста ба аз ёдкунии шумо. Аммо аз 5 ҷумла зиёд аз ёд накунед. Яъне ҷумла ё ки ибора. Ҷумла чиро мегӯянд? Ҷумла масалан инеда мегӯянд: Затем прочитайте их и составьте аналогичные диалоги. Ин ҷумла шид. Хоб ибора чиро мегӯянд? Здравствуйте, ё ки масалан как дела. Хоб дар баъзе ҳолат инҳо ҳам ҷумла мешаванд, аммо яъне ҷумлаи том нестанд, ҷумлаи пурра нестанд. Яъне як ё ҷумлае ки кӯтоҳ метавонем инҳоро бигӯем, ё ки як ибораи кӯтоҳ. Маъзарат дӯстони азиз. хоб аз 5 ҷумла ҳар рӯз аз ёд кунед. Агар 5 ҷумла зиёд бошад, боз такрор мекунам, як ҷумла ё ду ҷумла кифоягӣ мекунад. Масалан инҷо нигоҳ кунем. Иван, хоб инҷаро нигоҳ кунем. Иван, кто это? Это моя мать. А это её брат, мой дядя. Агар шумо тавонистед ана ҳамин қадар аз ёд кунед дар як рӯз, бас аст. Яъне Иван, кто это? Ин як ҷумла. Это моя мать, ду ҷумла. А это её брат, ин як ибора. Ана ин як ибора аст масалан. хоб метавонем инро ҳисоб кунем. 3 ҷумла ё 3 ибора шуд, 3 ибора. Это её брат, мой дядя. Яъне дар ин ҷа 3 ҷумлаи пурра ҳаст. ё ба ибора агар ҳисоб кунем 4 та. Агар шумо тавонистед ҳамин қадар аз ёд кунед, пас ана ҳамин пешниҳоди мо барои шумо аст. ҳамин корро агар ҳар рӯз, ба шарте ки ҳар рӯз анҷом диҳед. Яъне шояд ки дар табиати мо инсонҳо ҳамин одат ҳаст ки масалан як ҳафта, 2 ҳафта анҷом медиҳем. Вақте мебинем камтарак гапзанимон хуб шид, тамом ёд гирифтем, дигар давом намедиҳем. Бинобар ин якум шарти ин пешниҳод, амалишавии пешниҳод ин аст ки ҳар рӯз анҷом диҳед. Дуюм шарташ ҳамин аст ки худтонро маҷбур накунед, худтонро азоб надиҳед. Яъне фикри шумо, зеҳни шумо агар як ҷумларо қабул дорад дар як рӯз, пас як ҷумла аз ёд кунед. Аммо агар аз як ҷумла зиёд қабул дорад, 5 ҷумла аз ёд кунед, аз 5 ҷумла зиёд аз ёд накунед. Агар дар хона оина набошад ки худтонро ба шакли пурра бибинед ки аз тараф як одами дигар ҳаст, пас ба телефон сабт кунед худтонро. Ё ба телефон ҳамун бигем ки суратшо, видеошо гузоред, гап занед. Фаҳмо? Ин ҳамин пешниҳоди мо аст. Яъне Иван, кто это? Это моя мать. А это её брат, мой дядя. ана ҳамин қадар. Шумо агар ҳамин 5-4 ҷумларо аз ёд кардаед, дигар дар ҳаётатон аз саволи кто это дигар душворӣ намекашед. Дар ҳар куҷое ки рафтен, масалан 2 нафар рафтестен, як прораб аст, як усто аст, як нафар аст, мепурсад ки кто это? Дарҳол метавонем бигӯем ки это мой брат, ин бародари ман аст. Это мой друг, ин рафиқи ман аст. Аммо агар шумо калима аз ёд кунед, масалан ҳозир шояд ки ин тактикаи пешина аст, яъне тарзи забономӯзии пешина аст ки ҳар рӯз 10 калимаи, 20 калимаи, 30 калимаи аз ёд мекарданд. Масалан шумо аз ёд кунед ки Иван, это, мать, кто, моя, твоя. Инҳоро агар аз ёд кунед, вақте як нафар пурсад ки кто это, шумо аввал фикр мекунед ки кто чӣ мешуд? Кто ки мешуд? Кто это ин мешуд? Ин кист?
нафаҳмидимш. Баъдан ҷавоб метиҳем. Аммо агар шумо ҷумла ҳазрат кунед, дигар ягон душворӣ намекашед вақте ки шуморо савол мекунад. фаҳмо? Ягона пешниҳоди мо, ягона тавсияи мо барои касоне ки мехоҳанд забонро аз сидқ омӯзанд, ба ин забон гап зананд, фарқ надорад хоҳ русия аст, хоҳ англисӣ аст, хоҳ туркӣ аст, ҳамин пешниҳоди мо аст. барои чӣ ин пешниҳодро мекунем? Барое ки дар ин пешниҳод ҳамун 4 маҳорате ки дар забономӯзӣ ҳаст. Яъне маҳорат хондан ҳаст, яъне маҳорате ки инсон вақте мехоҳад як забонро омӯзад, бояд ҳамин 4 маҳоратро кор фармонад. Хондан, навиштан, гӯш кардан, гап задан. Агар ҳамин 4 маҳората кор фармондем, шумо забонро меомӯзем. Ана ҳамин пешниҳоди мо дар ҳамин 4 маҳорат ҳаст. Масалан нигоҳ кунем. Навиштан, менависен, 4 ҷумла, 5 ҷумла менависен, ҳаст. Хондан, уро мехонен, аз ёд мекунен, ҳаст. хоб гап задан, дар назди оина гап мезанен, ҳаст. гӯш кардан, яъне хитон гап задастен, дар оина як нафари дигара мебинем, бо ба гӯши хитон гап задагии хитонро мешунавем. 4таше. Агар ҳамин корро анҷом додем, биёен имрӯз 1 декабр аст, 1 феврал боз нависен ки ҳолати шумо дар омӯхтани забономӯзӣ чӣ шуд. маъзарати зиёд ки як камтарак сухана дароз кардем. хуб ин буд ҷавоб ба комментариё ки зернавис зершарҳи ин бародар. хуб ягон нафарам хеле савол дошта боша, метавонад дар комментария ё ки дар сообщество саволша гузорад ва дар инҷа дар экран саволша мемонем, пеш аз дарс саволша мехонем. яъне агар донем мегем ки ҷавоб метиҳем, агар надонем мегем ба саволи шумо ҳозираша ҷавоб надорем. хуб дарси 17 доима идома медиҳем. хуб дарси гузашта то инҷо омада будем ва хуб слушайте, повторяйте, читайте. гӯш кунен, такрор кунен, бихонен. яъне нигоҳ кунед, ҳатто дар ҳамин ҳар як тамрин масалан слушайте, повторяйте, читайте овардааст. яъне ҳамун 4 маҳорате ки барои забономӯзӣ ҳастад дар ҳамин ҷаҳа ҳаст. слушайте мегӯяд гӯш кунен, повторяйте такрор кунен, читайте бихонен. яъне ҳамун читайте дар читайте ҳаст, ҳам дар хондан медорад, ҳам дар гап задан медорад. яъне ту гап задасти масалан. ба ҳамин хотир меояд такрор мекунад бисёр. хуб инҷа дар бораи ударение ҳаст, аломати задда. хуб калимаҳое ки аз як ҳиҷо иборат ҳастанд ва ударение дар ҳамун ҳиҷо ҳастанд. мат, мат, мат яъне модар. где, где, где яъне дар куҷо. нет, нет, нет. нет яъне камтар моил ба тарафи и аст. нет, нет намегем, нет. хуб днём, 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 днём яъне рӯз, рӯзона, рӯзона яъне дар тӯли рӯз, рӯзона дар тӯли рӯз. Масалан ден рӯз мешавад, днём дар рӯз. яъне вечер бегоҳ мешавад, вечерам дар бегоҳ мешавад. яъне утро субҳ мешавад, утром дар субҳ мешавад. тётя, тётя. хуб хола, ама, дядя, дядя, тағо, амак. студент, 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 донишҷӯ. игра, игра, бозӣ. студентка, 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 донишҷӯ духтар, толиба. аптека, аптека, дорухона. институт, 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 институт яъне донишкада. яъне университет донишгоҳ мешавад, институт донишкада мешавад. институт. хуб институт дар баъзе ҳолат ба маънои омӯзишгоҳ, пажӯҳишгоҳ низ меояд. хуб мая, мат. мо ҷонишинҳои соҳибира гирифта будем. мой, мая, маё, маӣ. мая мат модари ман. мая тётя холаи ман, амаи ман. мая книга,
китоби ман. Мой дядя, тағои ман. Наш институт, наш институт, наш институт, наш институт, наш институт, наш институт. یعنی چرا در اینجا آورده است؟ یعنی به خاطر وقتی که همین نش اینستیتوت رو وقتی تلفظ میکنیم در بین یک آواز پیدا میشه. نگاه کنیم نش اینستیتوت، نش اینستیتوت، نش اینستیتوت، نش اینستیتوت، نش اینستیتوت، نش اپتکا، نش اپتکا. حتی در جنسی زنانش هم نش اپتکا، نش اپتکا، نش اپتکا، نش اپتکا. یعنی یک آواز پیدا میشه اما یعنی در اینجا نیست. نش اپتکا. خب послушайте диалоги, гуш کنین گفتگوها رو, затем прочитайте их и составьте аналогичные диалоги. گوش کنید مکالمه ها رو, گفتگوها رو, затем سپس прочитайте их, اونها رو بخونید, и составьте تشکیل کنید аналогичные диалоги, تشکیل کنید بسازین مکالمه های مشابه, مکالمه های مانند, یعنی مانند به همین ها پیش خودتان بسازین. خب Иван, кто это? Это моя мать. А это ее брат, мой дядя. Антон, это институт? Да, это наш институт. Анна, когда наша игра? Завтра. Завтра днем. Спасибо. Виктор, аптека там? Да, там. Спасибо. Таржма наконец-то фильма. Иван, кто это? Иван, инкист, это моя мать, ин модари ман аст, а это ее брат, ва ин бародари вай аст, мой дядя, тағои ман. Антон, это институт? Антон, ин донишкада аст? Да, это наш институт. Бале, ин донишкадаи мо аст. Анна, когда наша игра? Анна, бозии мо-кай аст? Завтра днем. Пагоҳ рӯзона. Пагоҳ рӯз яъне пагоҳ дар рӯз. Дар хумон пагоҳ рӯзона намегем, пагоҳ мегем. Тамом. Спасибо, яъне ташаккур. Виктор, Виктор, аптека там? Яъне Виктор, дорухона онҷост? Да, там. Бале, онҷост. Спасибо, ташаккур. Антон, это твоя книга? Да, моя. Мегӯяд Антон, ин китоби ту аст? Мегӯяд да, моя. Бале, аз ман аст. Можно, мумкин аст, яъне мумкин аст бидиҳем агар дар назд бошем, масалан қариб бошем, мумкин аст ябор бинемаш масалан. Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Дар инҷа пожалуйста менависем ва пожалуйста мехонем. Да, пожалуйста. Иван, ваша тётя дома? Да, она дома. Хоб, Иван, холаи ту дар хона аст? Бале, вай дар хона аст. Спасибо, ташаккур. Хоб, касоне ки мехоҳанд аз ёд гиранд аз ҳамон равиши назди оинагӣ агар номаш бигзорем, равиши назди оинагӣ ёки равиши оинагӣ метавонанд инро як рӯз аз ёд кунанд. Хоб, инашро як рӯз ва инашро як рӯз. Инҷа аллакай ба 6 рӯза мегӯям ки гуфтугӯи тайёр дорам. Прочитайте слоги с твёрдыми и мягкими согласными. Мегӯяд ки ҳиҷоҳоро ҳамроҳи ҳамсодаҳои сахт ва ҳамсодаҳои мулоим бихонед. Масалан нигоҳ кунем, дар инҷа ла омадааст. Ла аллакай ин ҳамсадои сахт шуд. Ла, ло, лу, ли, ле. Ра, ро, ру, ри, ре. Са, со, су, си, се. За, зо, зу, зи, зе. Ин ҳамсадаҳои сахт ҳастанд, яъне твёрди согласни. Аммо ҳамсадаҳои мулоим, масалан ля, лё, лю, ли, ле, ле. Пя, пё, ря, рё, рю, ри, ре, р. Ся, сё, сю, си, се, с. Зя, зё, зю, зи, зе, зи. Хоб, ин мягкие согласные ҳастанд инҳош. Хоб, ся, зя,
سوزو سوزو سیزی سزه لیا ریا زریا لیو ریو دریو لیو ریو دریو لی ری زری لی ری دری. خب در اینجا نگاه کنیم آل 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 ل همزده‌های سخت است یعنی تیوردی ساگلاسنی است اما آل 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 ل همزده‌های ملایم است برای چی؟ بخاطر که در آخرش میخ کیزنک اومده است و میخ کیزنک از جمله چی است؟ از جمله هست که وقتی بعد همزده‌ها بیاید و همزده‌های ملایم می شود مثلا آل آل آر ار آس آس تیا سیا ت س تی سی تیو سیو دیا دیا زیا د ز دی زی دیو زیو سیا ستیا س ست سی ستی زیا زدیا ز زدیا زی زدی. خب تمرین رقم 4. Слушайте, повторяйте, читайте. خب ریس برنج لیست ورق здесь здесь اینجا имя nom место 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 مکان جای مکان جای. یک لحظه خب مکان جای لیتم لیتم یعنی در تابستان. خب لیتا تابستان می شود لیتا اما لیتم در تابستان می شود. خب سلاوار سلاوار یعنی قاموس فرهنگ لغتنامه پیسمو 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 مکتوب خط زیموی زیموی در زمستان زیما زمستان زیموی در زمستان. спасибо спасибо تشکر گازета گازeta روزنامه هفته‌نامه مگزین 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 مغازه. اکسکورسیا 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 سیاحت یعنی به یک جا سیاحتی دستجمعانه سیاحتی گروهی یعنی به یک جا به سیاحت به تماشا رفتن سیاحت. پلیکلینیکا 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 قبولگاه می شود قبولگاه قبولگاه خب دیگه در همه جا پلیکلینیکا میگن مثلا خیلی پلیکلینیکا از جمله همون بیمارخانه حساب می شود اما پیش از این که با بیمارخانه رویم با میگم که شما روین خوب روین توبت گیرین اول پلیکلینیکا می روین خود را از معاینه میگذرونین چی کسل دارین و چی درد دارید و بعدا می روین با بیمارخانه یا که بعدا شما را روان میکنین با بیمارخانه میگن که روین چی کنین خوب روین مثلا توبت گیرین. خب بالنیتسا بیمارخانه می شود اما حاضر نمیدونم که این چیز یعنی این زمان با کار می رود یا نمی رود یعنی یک 10 ساله پیش هم خیلی بود یعنی مثلا پلیکلینیکا بود پیش از بیمارخانه در آمدن یعنی یک بینایی هست اول پلیکلینیکا است بعدا بعد از وی مثلا یک بینایی دیگه یا که در همون بینا هم چسبیدگی باشه بعدا برای خواب کردن است. پلیکلینیک قبولگاه اول قبول میکنن معاینه میکنن شما را بعدا به بیمارخانه روان میکنن. خب мой словарь лугатномаи ман моё письмо мактуби ман моё имя номи ман моё место макони ман. нигоҳ кунем дар инҷо словарь мужской род аст як лаҳза қалам гирем словарь мужской род аст яъне ҷинси мардона. хоб бахшиши хато камтар каҷамаҷ мераванд чунки қалам нестем мушака баъзе вақт дуруст намераванд.
یکی از این بگیریم. خب اینجا خطی راست است. خب سلاور یعنی мужской рода یعنی جنسی مردانه. جنسی مردانه. پیسمو جنسی میانه است. پیسمو جنسی میانه. خب ایمیا نیز جنسی میانه است. ایمیا جنسی میانه. место نیز جنسی میانه است. یعنی مکان. به همین خاطر در جنسی مردانه مای آمد، دیگر در صحت دیگرش چی آمد؟ مایا آمد. مایا پیسمو، مایا ایمیا، مایا место. خب اگر در اینجا در جای او آ بیاید места می شود. места یعنی مکان ها. پس در اینجا مایی места می شود. مایی места. اتی مایی места می شود. مایا گازета. در اینجا جنسی زنانه است. گازeta جنسی زنانه. جنسی رود. наша поликлиника. наша поликлиника یعنی قبولگاه ما. اینش نیز جنسی زنانه است. ваше письмо یعنی این جنسی میانه است. گفته بودیم جنسی میانه. با همون خاطر ваше آمد. ваше письмо یعنی نامه شما، مکتوب شما. خب когда жарко یعنی کی گرم است. летом یعنی در تابستان. когда холодно یعنی کی خنک است، کی سرد است. зимой در زمستان. летом жарко, а зимой холодно. یعنی در تابستان گرم است و زمستان خنک است. این همین چیزا اگر نفر اذیت کردنی باشد یعنی همین را یک بار همشه اذیت کنین. مثلا دیگر در حیات شما در کجایی که رفتین دیگر دشواری نمیکشید. یک نفر گفت когда жарко, летом, когда холодно, зимой, а когда жарко, когда холодно, летом жарко, а зимой холодно. Ama agar kalima ba kalima ajoz کنیم مثلا лето, بعد жарко, بعد летом, بعد холодно, зима. وقتی کلمه اجاد کردیم اگر یک نفر گفت که когда жарко, когда چی میشید؟ когда کی میشید. жарко گرم. یعنی تو فکر میکنی تو چی میکنی کمتر وقت میره. با هم خاطر جمله اجاد کنین. همیشه جمله عباره اجاد کنین. خب فکرم که همینقدر کفایه است. خب این دوامی همین تمرین 4 بوده است. تمرین 4. خب در اینجا یعنی آواز ای است. нет. خب место, нет, место درونی قوس طرز خواندنشون место. خب سسترا ای می نوشته می شود اما خواندن سیسترا می نویسیم. خب اینجا نیت در بالا ما گفتیم که نیت مایل به ای است. اشتباه کردیم و در اینجا کلمه سسترا و مترو را در نظر داشتیم که یعنی هر یکی آمد ای خوانده می شود. این خیلی نیست. یعنی نیت همون نیت خوانده میشه. место خوانده میشه اما کلمه سسترا یعنی سسترا می نویسیم. سیسترا می خوانیم. مترو می نویسیم. مترو می خوانیم. ایتا می نویسیم. ایتا می خوانیم. اتاژ می نویسیم. ایتاژ ای می خوانیم. ایتاژ. خب ژنا می نویسیم. ژنا می خوانیم. انژینر می نویسیم. انژینر می خوانیم. انژینر. خب از درس آینده از تمرین رقمی 5 آغاز میکنیم. درس آینده درسی 18 می شود. 18. خب دوستان گرامی یگان سوال ها باشد یگان نافهمی ها باشد میتونن که باز در کامنتر یا نویسین. اگر این درس ها برای شما فهمو نباشن یعنی ما چیکار کنیم که برای شما فهماتر شوند، یعنی چیکار کنیم که برای شما مناسب تر باشن. شما فکر عقیدتون رو بگین، ما درسامون رو کوشش میکنیم که موافقی خواهش شما
راه‌اندازی نماییم، تهیه کنیم. خب درس آینده درس 18 میشود. خب دوستان گرامی، در درسی گذشته با شما وعده داده بودیم که فعلی پاگاوارید رو تصریف میکنیم. همین خیلی بود. پاگاوارید رو تصریف میکنیم و فعلی پاپروبوات رو نیز تصریف میکنیم. همین دو فعل تصریف میکنیم و به همین درس امروزه به پایان میرسد. معذرت که کمتر یک درس وقتش زیاد شد. خب میتونید 2 بار تماشاش کنید یا 3 بار تماشاش کنید، یعنی قسم تماشاش کنید برای خسته کننده نشود. خب فعلی پاگاوارید خب میشود صحبت کردن. خب صحبت کردن. خب یا پاگاواریل، یعنی من صحبت کردم برای مرد. برای زن یا پاگاواریلا یعنی صحبت کردم برای زن. خب ти поговорил یعنی تو صحبت کردی، ти поговорила تو زن صحبت کردی. Он поговорил خب она поговорила. Мы поговорили, вы поговорили, они поговорили. خب настоящее время ندارد چون که این فعلی SV است، یعنی совершенный вид است. در совершенный вид настоящее время نیست. خب будущее время да میگذاریم. خب поговорю یا поговорю یعنی در زمان آینده، یا поговорю. خب ты поговоришь. Он поговорит میشود. Он поговорит. Мы поговорим. خب вы поговорите. خب они поговорят. они поговорят. خب فعل امر поговори. خب برای شکل جمع поговорите یعنی گپ بزنید. خب این بود فعلی поговорить. میگذاریم با فعلی попробовать. یا попробовал. من سنجیدم. یعنی هم به معنای سنجیدن میشود، هم به معنای کوشش کردن میشود. یعنی من کوشش کردم попробовал یا که من سنجیدم попробовал. نسخه برداری میکنیم، در اینجا میگذاریم. من попробовал تکرار کردم یا سنجیدم، تکرار کردم سنجیدم، کوشش کردم. ты попробовал برای مرد، ты попробовала برای زن. خب он попробовал برای مرد، она попробовала. خب мы попробовали, вы попробовали. خب вы попробовали, они попробовали. خب اینش هم زمانی حاضره ندارد، زمانی آیندهش هم میگیریم. попробую. خب
Попробуешь. 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 Хоп, ты попробуешь. Хоп, он попробует. 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 Она попробует. Мы попробуем. Мы попробуем. Хоп. Вы попробуйте. Вы попробуйте. Вы попробуйте. خب они попробуют. Они попробуют. Они попробуют. آنها چیکار میکنن؟ میسنجن، کوشش میکنن. خب попробуй. попробуй میشود. попробуй فعل امر. попробуй. попробуйте. برای شکل جمع попробуйте. 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 попробуйте بسنجین، کوشش کنید. خب این دو فعلی بود که وعده دادیم که تصریفشون میکنیم. اکنون تصریفشون کردیم. خب попробовать اینجا ترجمه کنم نوشتیم. попробовать یعنی کوشش کردن یا اینکه سنجیدن. خب دوستان گرامی، به فیلم شما هم شلپر شدین. معذرت برای طولانی کردن درس روسی یک هفته دوباره است دیگه. به مخاطر کمتر یک زیادتر ثبتش میکنیم. در همینجا درس ما به پایان رسید. تا درس‌های نوبتی خدا نگهدار. سوال پیشنهاد داشته باشین در کامنت نویسین و از دست ما میامونگی را انشالله که چیزی که میدونیم جواب میگردونیم. خداحافظی کنیم. خب خدا نگهدار تا درس‌های نوبتی. ای مردم بیدار، پناهتان به خدا. تا دیدن دیدار، پناهتان به خدا. کامیاب و سربلند باشید.